kestine Yaradan altıdır zalim Evin darım düş kestine Yaradan altıdır. Beli ve teknik etmiş ki derken tamam müziğe falan kımını zannı uçi Sıla burası hürmet hevidarım bunu baş ben Çağa ve damma ve şeba ve hoş be Hakkı ilo az bağırkım nahal bir Habbiki piçik henek buye hevidarım Devak bexwase Ahmet ez dikevim hemberwar kusurene nere Hûn çawan hûn baş in hêvîdarên hûn ê baş bin Dibe peyvek bavê gala heye Dibe naberê dixwazim ricak me hebe Hacı Ataman ji we hemiya ricak min heye Heger we klîp temaşe kiribin ez dixwazim nêrînê we hîn bibim we klîp çawa dît ama bira nege tedî çawa bêjin tişna ama em ê bên baş na bira şîrovê we dobra be ji bo ku em bizanibin em carek din şaştiya nekin em carek din tişkî baş çê bikin em carek din tişkî xweşik çê bikin nebêjin ji xwe ji wî awî em bi ser nakevin hevalno birano kekno dostno dema em bêjin ya tişna be ev kurê xalê min e ev kurê apê min e ev cîranê min e em wî rexne nekin ew em ji wî awî bi ser jî nakevin mal xerabûn e îja dixwazim derheqê klîp de hûn nêrînê we hebin baş xerab normal yani heger we êk we temaşe kiribin û êk temaşe jî nekiribin temaşe bikin me reklam avêtî ser bir hûn dibînin ez wê jî wê jîm evana ez bi xwe çê dikim ha evan televizyonê dijitalê wanî nikarin vana çê bikin ez werbêjim ev tiştan bista ez bi xwe çê dikim evan ya ew nivîsandina binî minî ewana normal aydî vê kanalî aydî programê ama vanê kêlekê nizam çê nivîsandin wane ez bi xwe çê dikim neyse bes îdis pesnê xwe bidim dibe peyvê Kurda heye dibe naberê de mesela bu hürmetê xwe pêşkêşî we kir taybetî Kampa Mahmûrê kekê Selîm Bêrîtan kekê Sînan Derûdora wan û ew şaneyê li Kampa Mahmûrê hemiya û ew Kurdewar û Kurdî hezkirinê Kurdistanê li hemû başûr Rojhilat Rojava Bakur Kurdistana Sol İskandinavya Awropa li kwî dira cîhanê de jî qistas bira welatperwer bi welat hezb partî îdeolojî nizam çi bi tenê bira dilê bêje Kurd lêx em rêzê xwe silavê xwe hürmetê xwe pêşkêşî wan dikim dibe bavûkala dibêjin navê min li te kumê min li serê te dubare bêjim navê min li te kumê min serê te tu yekî çawa be tu ê hember xwe jî wanî dibîne heger tu diz û kujer û dîktatör û xerab û terorîst be tu ê hember xwe jî werdibîne bawer bike ev bi zanestiyê dibêjî ya bilîmsel ev bi zanestiyê hek tu diz be tu yekî bê selamu aleykum tu dibêxe ew jî diz e bawer bike vana wanî ne dixwazim çi bêjim ma çi kat lîstin gotin dicê xwe de bi serrok û rêberê xwe bi dewlet û hebûna xwe bi normal însan û ew lîstekvanê futbola xwe rezîlî riswa bûn Xwedê teala hîn wan rezîl bike înşallah û rehman adaleta Xwedê bi cî were rezîl bûn rezîl kepaze bûn wallahî dewlet ji destê wan here biça jî newanî zor bû îja niha çi dibêjin Xwedê giravî saeta hakem ketiye ew yek gol ê taybetî gol avêtî ê gol avêtî tirka ew ya jî ew saeta diziye hey bêaxlaqno hey netiştikno ihtiyaca futbolcîkî lîstekvanekî ji saetkê heye mêrî fiyetê wê jî 200 milyon euro ye hey netiştikno law ji Xwedê bitirsin hûn dizin
اون به خیلی گشت دزن ایجا وی لاوکی جی برسف دایه گوتیه از ندزم فقط اگه هری دوی قونیه ده باخبه ترکن دز اون گوتیه فلا نیسه yani قاشو خودی گرابی او ساعت هاتی دزی و دبی گدیزا دوباره بکن yani maçı دوباره بکن خونو خیالش خود بینن اون هات مال لای من بس ایدیش در زیو یا نیسه خوازم ببینیم از ایشه بواره چی پار بکن از بواره گلک نوچه بالکش پار بکن هند زانن امریکا و ایران حال İsviçre'nin le kiştice ternakem. Haşa huzura ve haşa cenabı ve haşa cemaate bittirru fısa tenur gernab. Le sebe minuçak gellek balkeş bihistiye. Gellek balkeşi. İran bu yedi perça. Hela mücahit Hümeyni به چیز هره ایک لاوی هاتی دوساوی او غروباوی او غروبا سر رو وزیر کار دربه وانا کرنه دو غروب او ترام دگات یا جانابر او وانا کتن بر پیخیلا هبدو نها او دینی لیدری هیا او یا لدجی اشتیه و مثلا ایسوشه دردکوه تازه اب نوچکت آژانسا بدیاک از ورم سر اکرانه فقط دمام تلا بک از بور پار بکم سبه خود حزب که به زمان ترکی از ور به برفری پار بکم او یک امور به چی مهیه که از بچوک بکم جبرگ از بچوک نکم چیک نایه ام نیازی همون آمینه ترام گوتی ده دمک نزیک ده از مثلا حزب الله بدم سوریه yani devri Suriye bıkın. Lehember Hizbullah ve bir hizmetçiye xo, hizmetkari xo ve karbine, gulamevi ya ve karbine. Fakat zor. Vade ki biya karbine ya biya ve zbona be kere Amerika mayna be tiştik be menfaatlik ya ve şerbeke her bimre hem Hizbullah lenne ev nesel habibi babivi nikarin hem Hizbullah şerbeke ya jive viya beze viye terörist Jolani ya jive beze tamam azel hem Hizbullah şerbekim le gerek İsrailci Golano Molano şu anda rakı bir Suriye 25 kilometre keti Suriye gerek evcü Suriye ve nakşi manha tiştek bir ders hıstı bir kare dese na ve çağı yani tişce dernake bira hatta sveci trabıka out çev باور بقاندي مسقال ذره قيمته ترامب تني شو نوا جانا جدي ما يد بشخصيات بقارير اول لهلادن اف كسي قاتن سويسرا بنره علي لسر ماسه نجي امريكا وايران هلوستي وان زلالن يعني مجارك واني زلال تنيه والهورن الهمناين والشرب الدومنا تشكي واني شوليه تدي هنك آف هني شولي نمرم نزان تشد بني ويا بدي هنك آف جان زلالن مرد بني قولي مرد بين أو أزيوار باربكم وكذا تشوار باربكم لبن سيا آگر بسته ده إيريش هات کرن إسرائيل دي سلخصيه 20 کس مرنه 20 کس وكذا تشوار بابك ده إيجا ورن بنرن برانو هوانو خوشكنو خوهنو ككنو ككي مني ريناس كي أس برجي حزك برجي قيمة الدمي جبونا من أو أسكارن بيجم دبيجن چي شاورمند بالتركيد بيجن چي عقل دانشمانه وجبونا بكردي بشاورمند تشتنيك چد به از بکه رناس دشوره
Kekere nas dibêje me qedrî zana hiqus li ser dîn ned û neslîn rast dibêje. Ji ber ge em hînê nezan û cahîlin. Hînê em bi kirameta û bi nivîşta bawer dikin. Em hînê bi dua û nifira bawer dikin. Do tedî me nifir kirin, do roja do bû pêr bû pêr. Me nifirin kir, me dua kir ji bo la halbikî ne rast lê tedî însan xwe pê ditebitîne. Ne dua hene û ne nifir hene û ne jî bawer bike. Îja lê hîn em li pê wan tiştan e. Hîn em li pê nivîştan e, hîn em li pê duan e, hîn em li pê maşallah û înşallah ne. Ew jî ne rast e. Feqet dîsê veya îcazet. İcazet çi birano? Ez ê war piçkî vekim. Gelek Kurd ez son dixwim. Li Mêrdînê çêdibî ji wê de axivim. Mêrdînê midyatê çêbûye. Heger ew gelê Mêrdînê ji sedî pêncî bizanibin îcazet çi ye, ez son dixwim, ez ê jî lêbûna xwe ji wan bixwazim. Nizanim. Demek ez bêjim ahmeq û kerê ümmetên zora wan dere. İcazet tezê wor qala îcazet dikim. Dîsa tu barê bêjim. Bira kesik zora kesî nere. Ew î welatperwerê oldar û girêdayê dînê xwe ez xulamê şekala wî me. Ew ya taca serê min. Lê ew î oldarê ku bi rêya vî dînî Kurdê min, qîzê min, xortê min, mêrê min, jinê min, netewa min dixapînin û dixin mizgefta dikin ker û ahmeqê ometê ez ê wî û dînê wî ometa wî hezret û ewliyayê wî di bin nigê xwexim. Ne mafê wan e ma dînê wan ji xenî Kurdistanê pê bijîkî di derbasta be bi ciha min ulan sikti bibin her li batiyê li hêlatê dînê xwe bikarbînin. Dînê wan serê wan kurê min. Derya ge hûn Müslüman bin êgid dîn anî rojhilata navîn Kurd bûn. Piştî Kurda 200 sal hûn bûn Müslüman. Lê mixabin Kurdî roka xwe nizanin. Heger Kurd wan tişta bizanibin. Ji xwe ne hewceyê van îcazet da û ne tişxwal wana ez ê bîstikê zê vîda wan pervedim. Ez li dijî wî tiştî me birano hebano. Ez ne dijî dînê wan û eweta wan im. Wallahî ne dijî dînê min. Billahi ez ne dijî Hristiyaniyê me. Ez ne dijî İsa me. Ez ne dijî Musa me. Ez ne dijî Mihemedim. Ez ne dijî kesekî me. Bi tenê ez dixwazim em rastiyê bizanibin. Heger vî dînê Müslümana zararê nede ne tewa Kurd heger ez jî pênc wext nimêjê nekim ez teresim. Zararê didim me kiro. Me dixin xew wek eroînê ye. Wek morfînê ye. Ev dînê İslamê mala me xera kiriye. Bira kesik nebe. Hinek li van derajê hene binêre. Di Qur'anê de hek bizanî bi Qur'an çi xwendin bijî di Qur'anê nimêj tune ya nimêj pênc rekat nimêj tuneyê di Qur'anê di pênc rekat. Nizanin rebena çavgirtîne cahîlin alfabetin. Naxwe hek me heye 8 salî. Heyasî pê tişxwe hamir bêje. Navê ve Hecî Felekê wî çûye hecê li mê qerrûdinî gundikî mazî daxî. 8 salî. Heyasî pê tişê bêje. Carkê ew jê bawer nabe. Hema ew dê Muhemed tişkî dinin. Cennet û cehennemet tişkî dinin. De îja werê ji wê xwe haminî 8 salî re di serê wê ji ber wê ekê. Heger zerarê nedin ne tewa min serçava ser sera bavê min. Çi işemiş tew dînê tew nimêja tew roja. Lê zerarê dibine wê bibin di mizgeftê xwe xin û di himbêza şêx û sofîk û tarîqatê xwe xin van keçê Kurda. Li medyatê ev. Ev çi li medyatê. Em ê ser wan jî biaxivin. Bira kesik zora kesikî nere. Bira kesik zora kesikî nere. Birkî minî delî dolu hebû. Pir sinirlî bû, asîbî bû. Diçû İstanbul'a hat û wan yanî. Rokê hat bavê min got ev tu derrê û tê xêr e ya. Herkî bi aqil bi însan bi nizam berpez her ber berxan çi wî bavê min pevçinî. Birayê me yî herê mezin bû. Rehma Xwedê lê be. Ol miriyê we jî be. Ji bavê min got evî xaniya ê kê ye? Bavê min got ê me hemû ye, ê we ye, ê me hemû ye, ê te ye, ê min e, ê zarê min in. Got para min çi dike para min? Bavê min got para te îja em ê bêjin her nabera du hebbeşt nabera du hebbeşta ez vî wêneyî dînim. Her nabera du beşta jêr dibêjin max nizanim li Mêrdînê mar dibêjin.
yani di beştuani ev ortavan mağ ki o mağ ki dibin çi dibin du mağ. Bavim gulav fay paratır du mağ dikin. Tamam bu. Hama raj bivi raj bivi uçu ser xeni go az her para xo her du mağ ya az o xarab kim. Ne paramını gozi xarab. Neyse baba bim gaydi per xalalak xarana kirdi. Mesela منو وان اولدارای بابا من از مسلمانم اره من قرآن خواندی اره از دین ناس دکم اره از محمد ناس دکم اره از دیروکات دین دزانم اره من نمشکری اره من روزی گرتی اره از آنا لبر کارم زم چل فاتحه بخون وجه ازی مسلمانم اره نم مافکتا و حس بابته تزمر بیجه تو کفر بازه تو دقا که ترک سلایه به کردی ترک سلا به ترکی آتایست Hun ne kadar mülbet terk salayı. Züberge ez Müslümanım. Ama ne Müslüman ki ahmakı ümmetimi. Onu da zanın. Züberge ki para xwa. Eğer ez tiş gidip bezim hune paramı kabul kın babim. Ez para var la bezim. Mesajı kaz. Müsaade ve ezle beyerim. Tabi mesaj xwa naşini gidişiniz demek ki ولا هين دوري من ekran دوري من ekran duri mine bibra bakşın eğer kekere nasıl kar bersibe bilir kekere nasıl olur neyse yani az da xwazim emani hevdu fam bikin az nezdî tu ola baweriya me bawer bikin az soz didim ama met xapînin em jî guleni ya bırak Kur'an dinin ortamı u Türka şeriat de dinin ortamı u Türka ideolojiya baweriya Aleviya ve çi bira dinin ortamı Türka. Hatta ola ezidiya çi baweriya o çi dinin ortamı Türka. Heger çi oldu be Hristiyana bira. Libir cirane min Hristiyana ne. Ezlerim ceman canlandı ahıdım. Bira birreya dine çi ola Hristiyan, Alevi, Ezidi, Ermeni, Yahudi, Cuhu, Müslüman çi din ev dinan Allah çi bevis değil emev avam. Hadi bakayım. He devre. Kurra hun ruh xaraş dikin. Hun barbar u ketxwar u kujerin. Hun münafık ve ilmi xwana ve vidini ve dinci rezil kir ve nettevi xalkeci rezil kir. Mesela o din tişkidini. Hun vidini bitene kartinin. Hun بفريا فيدنيجي كردا واني قلس dikin. Qals. Uzanın qalsı din aracıyla Kürtleri zayıf ediyorsunuz. Öyle deyin ki anlayasınız. Belki qals mes kelimesini anlamıyorsunuz. Hun birreya vidini Kürda qals dikin. Le Kürt idiz her sifam dikin. Vallahi bile az hayası ve karımız var der hakkı dindi. Mesela bizim. Yani ne em dincidir makha perverde kiriye. Dehela dinciden perverdene. Gelek seyda ve hoca ve mellaya mehane karın ve dinava salavat da bikin tizvir u bikşinin. Bunu fandıkin. Hokus mella u seyda ve hocaya mehane ve vak tizviya salavat da ve bikşinin. Fakat eyda Ahmet Khale Cigerxuin Seyda'ya Tidres Qadi Muhammed Mellaya Ciziri vana hammu oldar bun. Bu dava Kürdistan'ı dikir. Bangamız van oldare Kurdar heye. Ricamız van oldare Kurdar heye. Bira diroka van filozofe Kurdar bukuyne. Şeyh Said mana oldar bu. Seyyid Rıza mana pirek Aleviya bu. Me her dem me dine xwazi parasiye. Ne haddi ve ubabe oye. Hun merdine, le Ahmed'e, le coğrafya Kürdistan'ı din me perdevi din bikin. Hun kin ulan. Hun çizdi falan dikin. Ez çum me dine vacidi. Eğer ez bejim li vandara, divan ekranda tişteki milce medid, le Moğolistan tişteki medid, şahidemiz yani, yeki
farizı, mamostaya müzikeyi. Çi din ve din perişan kiri ve din paramparça kiri. Jiberoya ki efendi u bakılın. Bikşini vi desteği koy bakırış, ziserne tamamen o siktir bibin. Herin dine koy bibin Rize, Trabzon'e, Balıkesir'e, Afyon'e, Uşak'e, o. Kabija çit bezi. Benere. Bandan bizwan kesek icazet zikirtine. Uzwan kesek kurde merdinere. Ez wekekî merdinî ji ber we jî fedî dikim. Hezar qeda wekeve ku hûn îrada xwe teslîmî wî dînê bi qirêj dikin. Ev ne dînin? Ev xapandin e. Bi vî dînî we dixapînin. Bi vî dînî we dixapînin. Xwe dixin dewsa xwedayê we. Heger şeref û heşet bi we hebe hûn wanî nakin. Ez werim ser mesela îcazetê. Bira bizanibin bê îcazet çi ye? Binerin. Li navçeya Mêrdînê merasimek hat li darxistin. Tam video jî temaşa bikin, paşê em ê were ser merasima wan. Binerin. İcazet bi Erebî. İcazet gotinê bi Erebî û heger me wa bi Kurtayî behsa wê bike evan jina van keçê Kurda jinê Kurda qeda bi wan keve heyfa Kurda jî ki em ji wan belkî neviyê wan jî Ereb mereb ne Kurdin jî ez wê jî nizanim ji ber wê yekê ama li midyatê çêbûye. û li midyatê jî bi taybetî ve navê derek meşhur heye, kilisat meşhur heye li midyatê mij bîra kir heger yek binivîsîne wê baş bibe li wir bixwe li wî welatî ye. Mêrdîn bixwe sê çar nav guhertine. Kîjan netew hatine navek lêkirine. Mesela dicîkî ji bêjin Mêriyan an jî Mariyan. Ji ber wê yekê îcazet ew kesê ki hêla dîn de perwerde dibe û çi dibe dîploma didine. Dema te dîploma disten tê çi wê manê? Tê mana ki îde ew ya ki dîploma dixe destê wê ew dibe mamosteyê wê wî wasifî, wî hunerî. Yani heger ew jinka ki mamostetî xwendibe a li ser Erebî îcazat û ew îşî Daîş ew jî kare perwerdetiyê bide. Pekî ev dewlet dike Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkililerine sesleniyorum. CHP'ye, o İYİ Parti'ye, bu milliyetçilere bayrak inmez, azan, bilmem ne olmaz, cart curte. Sizde bir Afganistan kurulmuş da insanların haberi mi yok? Türkiye bizim biraz faham bikin. Yani velat ki bir şeriatı hati da mezrandın hayı herkes yetüneyi. Fakat zihengi hun dijminantiya Kurda dikin hun kuyru karru lal bunu ve mecliye xwanda kiriye. Çima? Lehber ve Kurd hani ya. Ve bqadi neteva Kurda gever u tope xwedel ve bibarin inşallah. Yani icazet gotin koreyi. Ez son dukum. Ev gelle Mêrdîn. Heger yek zane icazet çiğci ez de kadri zanam. Ne zane? Rabana. Zaten gotin bi Arabiye le disajı icazet. Jiber ve yeke. Gerek vek ne teva Kurd. Em bi zamanı ki hoş. Ez vek kadri zana heger ez dizi dine İslam'ı mı Ya Rabbi tu liminek sibe.
اما دین اسلام پاکش از نال دجی تو دینامه و از نه گریدای تو دینامش زغین رب العالمین زغین خدای کانیت از تو کسا تو دینا تو اولاد تو شخصا ناپذیریم ما از احمقم میرک نه ما زکه جا خود ما پشتی نه ماه و 10 روزه هر دنیا 63 سالی مر روزا دوشمه مر جنازه و هفته که مالی ده هندرده بشر جنازه و شر کرن کیه دست دوساوی کمه از راب ما کره چوله ويش خوار بكم شيخ واولياء وبخيرا ويزارم جنته هذا بتقص الله هذا احمقني احمق نزانو نراست پروبلمك مهبه گناهك مهبه خيرك مهبه كي اسخل قادمه رب العالم زغني از شريك الناس ناكم خدا بخود بجمر شريكا چه نکن بجمر شريكا چه نکن ام مثلا نظام پیغمبر خود رسول خود الله چون همو هم خود چکریه وان اگر حال مثلا ام کدا بجنو اگر به دستم به جم به از قاضی محمد بکم بجم روزه 4 هفته 4 روزه بخودم بیبی اگر دستم وره ها چونکی از او سروکه من از حزد کم ها چکریه عرب زوی بمی دستی مسته چی قادر خستن شرعی مکو مدینه که نظام چه او تشکیدنه لی؟ کرد نوان کرد احمق الله احمق خلاص امرن مشوار گفته بود اگر ممکنه در حقیقت کلیپ ده هر کی آنالیزی که بکنه از رجاز وده کنه دبینا بریده ایرو استانبول تلفون نشمراته 2 حب تلفون من مستحه ممكن بكردي نوچه پیشکش بکن لاو بقربانا چاوه ابنا چنه شیروه و نوچه نه هم از نوچه پیشکشی وده کم هم از شیروه دکم کرو مگو قیل تماشا نکن لاو هه تو بخوده که نبا از بکردی چی بیجم لاو از بکردی بیجم دیسی چی هوا که برینه یعنی گوچو سفر نظام زیوری نظام چی بری نیسه او اما انسان نوچه خواه بری بری زی اسرائیل بخونم لبن سیاه آگر بسته ایریش هات کرن 20 انسان هات کشت 2 روز بری هیوین جبو آگر بسته دهاتن گوتو بیش کرن از وا هیدی تخوینم جبو گهون گهوه هیم ببه بعلمه پرورده ببه و هون فهم بکنی به از بیزم چه لی دنگ چکان زحرم کم نبو ارتشا اسرائیل ایریشه نو ین اسمانی لسر دیورن جودین لبنانی پیکانی هری کم 20 کس هاتو کشت ارتشا اسرائیل ایریشه نو ین اسمانی لسر حرم جودین لبنانی پیکانی tamam لگوری چافکانی حرمه دی ایریشان ده هر یکم 20 کس هاتن کشتن جیانا خواه جدست دا دناو میریان ده دناو یعنی دناوا کشتی ها دناوا میریان ده ده جن و زاروک سویل کالو پیر هنه پیجاور والا شیروه نکه جتره چه؟ هه؟ دموکراتیا روزنامه‌وانی من دموکراتیا یک اتشیرات جتره چه لاو شتره چه اسرائیل لیدخه دکوشه شتره چه لخواه بگیری لخواه روزنامه‌وانی نزانی دهش عجمی لخواه بگیری
Jene ku zarokane. Kalu pirane. Eme kalu pirtuna. Cisre ne kalu pir bu. Hun tücari nain serfa. Hun tücari bir şeref namus. Heger ev rojnamevane kurda. Roletbire kurda. Niviskare kurda. Zanyare kurda. Sazi u partiye kurda. Hatta bir akribin ne bun tüştük. Hoşik bir nivisini. Tu ne be kalu pir zuri. Ben ne zani bu. Ay. Hundre me perçe bu. Kada bir tav. Rojnamevantiyat. Vallahi yahu. وقتی زی وقتی سر در باز بنا وقتی سر در باز بنا بله صد میه خلقی هاتو کشتن صد می ده سر در باز بو حتی به بختو نراست مزید چو ده نوا کدا ده بهم سر نکرد ملیتی بن oğlum ببین نتو پرست نالت دموکراسیات dünyaya be nalet sosyalist dünyaya be nalet labuna dünyaya be زغيني نتو برسيك كنت تجاري خلاص طاب ده حمان دمان ده يعني ازوانا برانو دوستو ازوانا نوچه كردا دقرم يعني اتكلم قالك اجانسا يا çok dibejin yani neviye van kurdiya van ne pakıjın nizam yani ev kurdik pakıj da dinlevisinin le canacı şaştıkın tamam ki biz insan atıyı kuştum tamam serçava sivilin serçava de çima bebakşinin ya de çima dile İsrail şkabiyeli de çima dile o ek tu bahsa van tkişi ne cem denizi der nazi nakin Serok Reberevan dibezi kurulacak bir Kürdistan vahim olur. Hizbullah etmezi Kürtlerin eğer Rojrata lavin aramik vere gerek hunsere Kürda beper çıkının. Ya hiç yok falan lakin ya. De hemen demandı Lidora bajarı Suriye Triye li bajarê jî ji ber êrişê qurbanî hebû. Artêşa İsraîlê derbarê êrişan de daxuyanîk fermî nedaye. Yani resmiyet tune. Daxuyanîk tune. Di vê naberê de li nêzî nabatiyeyê ku navenda şerrê alozî dewam dike. Çavkaniyê İsraîlê iddia dikin ku kontrola giring stratejik hatiye kirin li Hizbullahê wan iddia red kir. Hizbullah jî gotî kontrol motor ser metnû jî red kiriye. Li gorî hejmarên fermî ji meha Adarê ve li Lîbnanê ji mara miriyan 4000 derbas kirin. Rahma Xwedê wab. Ma ez wek qedî zanat bêj. Mirine Rahma Xwedê wab. Xweziya dewletê Kurdistanê heba me alîkarî bidana. Xweziya em dewlemen bûna me alîkariyê bida wan însanî efendim. He? Wanî tamam serçave eyvallah. Fakat Xwedî wan hene. Biz pêncî û şeş devletê Müslüman hene. Biz du devletê Müslüman Ereb hene. Türk hene her ro dibe gaze hurra hurra debra herin. Debra herin kuro. Xwe nexapînin. Ez dexlê namusa we min. Ya nalet İsraîlê, İsraîl ne babû birayê min ha? Lê çima zî xwe li hember İsraîl ne baş bikim? Ew ê wehceyê, ew ê rê gitê de binêre, tû neke, sibê wê lazim bibiştere. Van Kurna bi rastî nizan siyasetê me çin. Ez siyaseta wan qebûl nakim. Ez napejirînim. Bi taybetî evan rojnamevanê ji xwe dibêjin dikevin pozisyona dilhênek. Şerê dewam li herema banderokê neyînî li ser hewdanê dîplomatîk ên di navbera Îran û Amerîkadî jî pêk tê. Em herin û çak de. Ya ez van Kurda em ê hevdû matmayî bikin yani mat bikin. Bedî şah li stranç heye ya şah dibe mat
ياجي أمي بيك سري وبيك در بيك روح وبيك بدن gerek ev kurtwani bibin yanına az İsrail hazbikim tuze Filistin hazbiki az Gazze hazbikim tu nizam Türkiye hazbiki az İran hazbikim tu Türkiye hazbiki ev net tu akıllı o hum ser jina kemin ek İran hazbiki ve hizmet tu kole İraniya ek Türkiye hazbiki ve hizmet tu kole Türkiye a ame wani bin gerek zibona ma yek düzmin abi çar devlet yek düzmin سه نتو عرب فارس ترک چهار دولت و یک دشمن اگر هوانی قبول نکن هم سر ناکن هم بالله خدا بن چقاس حضرت و اولیاء و انبیاء جبن عرده جتربه رابن دی سجی هول همبر وان کت خوارو کجرا بسر ناکن دخویای امی هنک آلیگری ایرانی نه امی هنک آلیگری ترکی نه امی هنک آلیگری نظام کنه في عقلي بنقر يوم وحمود يوم دوزين كردستان ام حمود بيجن بيجي كردستان بيجي كردستان نابه خلاص نابه وبيجي شي بيجي بس يا استغفر الله تبا شي بيجي قلتلك واراي ترامب نزيك ازي دوسيا حزب الله رادسي سوريا بك يعني ازي بدم تسليم سوريا بك تشمانه تيوي ماناكو و لهبر اسرائيل جولاني تيروريستي درخه او شريك حزب الله واسرائيل واتش قاشو بده جولاني و اسرائيل جي هاگر گوتن جي خدا به باي باس بك لي اسرائيل جناد به اوتشواني تنه او خاون براش بيرام تو خوني سروك امريكا جارك دن بحثا رولا سوريا دشر حزب الله ده كر وي جاري قوت كو دنيزيك دوسيا حزب الله رادسي سوريا بك ترامب ده هبديتنا لقال فوكس نوس تي قوت دا اشکره کر کو او نزی و یکی بویه کو دوسیا حزب الله رادستیس تروریست جولانی بک وی گوتی سوریه از بیجم تروریست جولانی ترامپ دی بیجه کو او جبو و مجاره هزک مزن بده سرکه حکومتا دمکی یا سوریه جولانی احمد قلتي الشارع ازبم جولاني بالشارع بناموس ترامب بيت تشقى خرفيه اجي بتركي بولاك بكردي خرفيه بالشارع بناموس تشاوا دي درجه دي جولاني وقت تروري اوجي تروريست هون خدا اوا كوسر داكن تزوي حالي خوي بونالمي اجي بونا خرفيه درناكبه ترامب افندي او تو چرب که بکت جولانی د آوا کوسرش دا که جولانی د ناوا ناو نتوی ده بلکه لجم دولت دا لجم رسمیت ده و احمد الشرایی لید ناوا گله ناو نتوی ده د ناوا 8 میلیار انسان ده امکان بیزن 7 میلیار انسان هاده 6 میلیار انسان جولانی و örgütta خواه آجی تفگیر خواه ترور و تروریسته اگر تو سروی حکمی ده تاو کر آنی دانی ویدره hizmetçi eti, vali ki teyi. Evci dizanı, dünyacı dizanı. Jiber ve ki bunak Trump. Ez dixwazim İran serkeve. Ji bo tu rezîl û rûswa bibe. û tê rezîl û rûhazî bûyî. Tu bûyî jî bêçawa hinek çûn maça futbola lîster rezîl û kepaze vegeriya. Tê jî rezîl û kepaze ji Îranê ji Rojhilata Lavî wer vegere. û tu zanî ez çi qasî dijmin û neyarê Îranê me dixwazim ji nexşa cîhanê rabe. Ama beryagî İran ji nexşa cîhanê rabe ez dixwazim tu dur dijter bibe wek Vietnamê. Ji bergê hûn we bi qehpetî Kurdar hûn xayîn ketin. Kurdar ev heq nekiribû. Îro heger aramî li Amerîka aramî û bi huzûr dijî bi xêra kurê lawê baba bi xêra qehremanê Kurda bû. Lê hûn navkêrin
قضا بوه بإنسانيتيا و بالديمقراطيا و ببري و بالدولة بأماندا و بياساي و عدالة و كبير تفيل و بي ونرزيل ده همان دمانده هشياري دده إيراني كو هزين گريداي خواه للبناني راوستيني يان نا دبي هز كمزن إريشيوان بكي يعني جي إيران اردوزي أو هزي جريداي حزب الله جريداي halbuki جيبات أو حزب الله الودري يكنا هشتا جيناي إذا بفورتا بالشانتاجا دبي هاجر توان هزا جور نكشينه وهزك مزن إريشوام هزا مزنجي أو تشابولجي مابولجي دنيجي وان الشكالتون çete جولاني أو إسرائيل دولتك وك إسرائيل فقط دخوازي إسرائيل جور قطب كتشما ناي حسابي ناي حسابي سبركي سوز داي إيراني جوه إسرائيل شر لبنان أما إسرائيل به نو ما أو جري جولانو مولانو 25 كيلومتر أو لبنانو نظام تخصيب الناس تبي راوي دقو أزي غازي بكرم كيف تقول دي خرفان دي ترام دقو أزي غازي بكرم كاني غازي ملت أمريكا دجيانا أمريكا ده نزدیکا 205 سال 3 سال از باور کن امریکا هاتی دم مزراندن و کلمبو نظام چه بو نافته بو یا ویچو او درا کشف کرد چه کلمبو بو یا مش بیرا کن نبی neyse جی انگلیستانی چه بو یکی وقت patavasız نزانك çedik خرفي يكي وانيس başkanı ناتي بايدن جيب عمرتر بو ديسجي بجدية زلامة دولته بو جدي بو يعني أبيات تروليا يك هاتمو سر روسيا أو يلسين واني ترولا بو وأب ترامب نزان باقفة نزان رابع نزان روني يكي بربات كريستوف كوملا ماراتاوا كيكي أين إذا طرفه ويده هاتبو كشف كرن ازوي باوري ده مور خوندي نزانم راست دروه اما مور خوند بو جهلاوي ده او امريكا هاتبو كشف كرن بري نها دجارا ترامب قوتبو كوي ام جولاني شر حزب الله بك او زبو ويكي بالتلفون بير اخفيه راست جولاني قوتيشه كت نوشاجي جولاني جوتي از غلام از کوچکتم تو دزانه از غلامتم تو دزانه ليه هاجر از لهر بالله شربكم تي هاي قوتي بتم او يك يا من جرك اسرائيل زغولا او جري غولاني و 25 كيلومتر كنا وصول و اديت لسان وهارو جفان انترنت از مورد كم نظام چماچو از وجه نظام مادی سیحات ها زبرویه که اگر مساعدت و دستورات های به آقای من کام نخز به بلا حزب الله بله برا بزانه اگر füze derin İsrail'e Tel Aviv ve o füzeye İran'ı her Şam'ı ters metrsik mi metrsik çi metrsamın van Kürden nizam ازوار bir nizam bran hakaret kabul lekin xuyna van germe az duye metrse deme gvanazi bir terörist jolanır ev qasada anji yapece milli xabid milli van terörista ul hamber خلقا شر بکن هگر هون ور بکن هونه داویا خبینن او یک هگر هون ور بکن هونه احمقتی هری مزن بکن ددو ترک عرب فارس بکر شر دکن لتجی که درد کبن نه کرده باکر و نه کرده روزاوا درده و هیلاو جنازه قد مالات ده بسر وی جنازی بگری کره من
تو نه مجبور هر آلیکاریا ترکا و هم بر یونانا و هم بر عربا و هم بر نظام که و هم بر که تو شر بکه با عقل به حتی وده کبر لکبر کبه دبه خورته کرده اسکر بن لشکره ترکا بن توپکلارا قربان در کف جناباوان و هر اگر اگه پیش روز هرن لشکریه ترکا وجدانی رد بکار بینن به از نارم ایرو اوکراینیا نواشر دی به هزار خورته اوکراینیا به وجدانی رد به از نارم انسان ناکوزم از ناخوازم بمرمسی لیوان کرده نزان تشتکوانی آنی بون سره کرده تشتکی رزیلی برباد گله تشت آنی بونده یا از یکمین بجم askerlerini yapmayan erkek değil. Askerliğini yapmayana kız vermezler. Askerliğini yapmayan adamdan saymazlar. Zve mizare, zvan kutmika, van çiroka betir berbatı tiştikayı mı bu kadar? 6 sala az reviya, 6 sala. Az u se birayı xwe. Em di salik di mare em 4 bira hatin girtin em çûn askeriyê. 4 bira. Êk me nas jî dikin belkî dizanin. 6 sala, 7 sala em firan birkî min askerî nekir. Hatta heftê û 2 saliya xwe taliyê rahma xwedê lê biçû rahmetê wî askerî qet nekir. Got ez ji tirkara askeriyê nakim. û em mêvanê dijî em hatin girtin wadê ez bêjîm heştê û sisê bû heştê û 4 bû nizanim. Min rokê cilê askeriyê jî min xwe nekir bi tenê dema tu tahrîz dibî tu mecbûrî di wê kata xwe de leşkerî cilê asker hebû gömlek li cem fotoğrafçî gömlekekî asker hebû min xwe kir me pêr fotoğraf kişand. Wekî din min qet li xwe nekir. û êgê ew hunermendê tirkagê me pevra askerî kir min qirqlar elî ordî ewî subay ordî me askerî kir. Kesê navdar ez wan me tev me askerî kir. Ji ber vê yekê nerin askeriyê. Wîjdanî red bikar bînin. Ew gotnagî yekê nerin askeriyê ne zilamê ne mêrê kes qîzê nade nizam çi vana hemû ji bonagî we teşvîkê askeriyê bike. Ji ber gê xelk berê neçûn askeriyê. Îja berê jî 3 sal bûn 4 sal bûn êk 7 sala askerî dikirin. Apê min bixwe ji ber ke askeriyê neke reviya çû Sûrî li Dirbêsiyê jiya. Niha wî rehmet kirî zarokê wî li Dirbêsiyê dijîn. Hinî zarokê wî jî li Almanya ne. û ez zarokê wî jî pev napeyvin. Kurê apê min çima pev napeyvin? Berî 4-5 sala 5 sala. El li dijî qeda pêbû. Ez hîne jî li dijî şaşîniyê wanim. Şaşîtiya bike ez hîne jî li dijî şaşîtiyê wanim. Ew jî qeda pecî bû bine ji bo partiya em du heb pisman bi hev naaxivin. Hay bu xebînet ya. Ez apocî ew qeda pecî. Ji ber wê yekê ev jî kêmasîke ha. Em partîzancî bin ew jî kêmasîke. Armanc ne Kurdistanê belê. Armanc azadiyê, xweseriyê, çawa xelasî ne. Belê. Çima em nabîn yek bavê min? Ser çawa tu qeda pecî bi ser serê min. Armanca te Kurdistanê erê ez qurbana te bin. Tu PKK'ciyê erê. Armanca te Kurdistanê erê ez heyrana te bin. Em ê wanî bifikirin hewara Xwedê. Lê ya herêk ez werbêjim nerin askeriya Tirka. Wîjdanî red ew yek. Ya damîn çi bû em pê dixistin xew? Ordu bi xwe pêxember ocağıymış. Hala jî dibêjin. Mehmetçik. Hele Mehmetî anlamda o cikki anlamıyorum o ayrı bir olay. 10 derba mı gotî dîsa ez bêjim. Dema asker hatin gun li zaroka li mêra dixistin li zilama dixistin îşkence haksız. Destû nigê te destû piyê te girê de aynı.
جوه خوفه جوه ترسه bilinç altı dibecin ya. Tu bir şey radıca da asker de xavla xodit. Ew şerregl diyata tkız, babet tkız. Ew te cedid lo tu seres verad te goya bu yadım asker de xavla xodit. Digo xeyr layım evliyan evliya şeyhin ocak. Millet ki vani zulüm elwan bike o zulmü vak halife vak hazret vak ocak kabul bike medziyana xod tist ki vani nedime. Am vani ji xistibul xav. O yine jivanine. Yine jivanine. Mana halas bina. Yine halas da bu. Hineci askerlerini yapmayan adam sayılmaz. Kız vermezler. Hineci egil hember devlette xol polisi xol hember askeri xora bog hember peygambera evliya yarabe. Demiz gefte xol hala bana kartinin. Hineci. Şu tırs ahari خوف و ترس خسن دلما او لا استميت بيجب عملت هذا حف صالي تدرس دبستاني تكتر ترسام مع مستوى نظامتش تدرسين نظام زيكي زاروكي كرد بقام دي زمانه تركي پروردهيا زمانه تركي زورت تشتكتني اگر تو راه الاخر و اواد كلماغو بعجقني دي سوي ايش نادته زمانه كي دي كولتوري كي دي تشتكي o dvehim bebe. O hafta sali rabarove çiğim bebe. O icare aç elini dersini çalışmadın. Aç elini. Tak. Tu çumal tane öğrenci babi hoş bu ta. Zibergim babi yudgot. Öğretmen bek. Zıkkımın kökü. Öğretmen bek. Kemiki benim, eti senin. Orji bir ahlakti bu. Babi meci, dayı meci, milletine hamoni. Avcı azaz serbest bu. Leydi kız. Rabben hocam mektebe bisaneti tırsiya, dağıtman ejdev babi khod tırsiya, mezun bu çoğu askeriyeci çavuşu onbaşı komutanı khod tırsiya, derket sivile hat, polisu, jandarma onuzam çıt tırsiya, devlet tırsiya, ahvani. Ziyana kurda bitirse derbas. Bitirse derbas. O nezaji bu şu. Çıma dibêjin netirse ji kesê mêr bitirse ji ilmê wî ilim çeka herî mezin ilm e çeka herî xurt ilm e em di vî îşî de ne em di vî ji ber wê yekê hevalno ez bawer dikim min nûçe hêne kişt ya zaten sê hem nûçe bûn ji war helbijartibûn li Swîsre مخوان نزار نخوان لسر ماسه امریکا و ایرانه هلوسته وان نزلاله گو تو بیش کریتیکه کو دکارن پیش روجلاتا نابین بدن گوهرتن لی سویسره پکته ve çare şandayan Ameriki u İrani liser heman masaya ne li aliki hevdanin diplomatik jibo bide hevkirina şer le aliyedin gefe nu u agribeste nezik. Pişti peyama çarçovaya yako ve daviye dinabera Amerika u İran'e de hati kirin ali ya disa le Svisre civiya. Daku hür goliyen tekniki yen danustendinan nakaş bikin. Gotubeş ku le Burganstoka Svisre Burganstok bajarak. Pekten jehela cigere serroke Ameriki vanse vezir derbiye İran'e Abbas Arakçi ve tene bre ve bebe. Arakçi لدجي او شيء لاوي الدين اول برست قهات كشتن مجابات مدر جابات مدر شيء او غروبكن او ابي ديشلري ابي وزارة كاري در في عراقي غروبكن زبروي ابي ترام بفانار ضد السينه او ordu ambejin arteş o aviye dindar avji غروبكن avji لدجي agrbestin açtı. Jiberiyavi
تران دبیجه رژیم و نظام چی و چی دخوازن وانی رژیم او مغالا درخندر دربه پاکستان قطر د پیوازوی ده نابریه دکن وانسا دبکرنا دانستاندنه ده گوت دبکو بشک نو د تکلیه ده وره بکرن yani bir sayfa vardı bizim. Ve iddia kır ko heger gühertenek mayende yani daimi mayende le rojlata navin pek vere ve ser ve masaya vere danustendin danışan kirin lebeli tabi hevdar diplomatik ken alozi ji domin سرک امریکا ترامپ هشیاری دا کو اگر کومن کو ایران پشکرتیا وان دکه بده چکا بده وان خوال لبنان بدومینن دبه کو او دیسا بتوندی ایریشه ایرانه بکن yani ترامپ گوتی اگر تو آلی کاریه بده او حزب الله او çatamatan emi dise erişte bikın le iyide İrancı dizane tiş de kura Trump tüneye. Trump dibezi o Trump dibiyizde. Hayana biz si u nehcara. Trump İran harakiri u çekiri. Harakiri u çekiri. Cinnakşa cihane rakiri. Yani iyide ciddiyeta Trump nema tekabül. Ve ciddi kes ve ciddi cinabı. Bağır bak. Eğer vani ciddi domine iyide kes davet Trump davet cinabı. Yani ben kadri. Tişki. Ne ciddiyete devlet وقت Amerika'ya 305 milyon nüfusa ve تصرفی کشی تشخل وی اخلاقی نره ها برز دمر تازه بیجا نانه سله یکی وانی پتاواسی براسیج وانی ciddiyete öğütünü o ahlak kiveyi advır dediyse var gör ahlak kiveyi nagenimiti adke ya ciddi yani nagenimiti adke Erdoğan harika bir lider. Zelensky Ukrayna mükemmel, müthiş. Fransa wow. Wunderschön. Der yalaka ay serruki vakte kul Amerika yalakatiye devceber ya nangemtine ki ay ulan şer mi? Tuhar rezil kiri yani rezil hakikaten şu an. Züber ki از ویدارم مردم خوش بگذار باز کرد و از هاتن داویا برنامه خواه مردین بسکنه گوتی چه هر داویه ده گو ترامپ ده من پر ekran دوری منه مردین از نظام تچنویسان دیله که که رناست وره خواه خوشکا شیرین وره و پیامه و بخوینن براستی اسپاس دکن گله کسی معقول متوازی کل سر وی قنالیزی هیم بونه او دزانن دوی قنالی ده تشته نخوشک تشته نباش تشته لدجی سروک و رهبری کردابه لدجی سازی و پارتی کردابه لدجی ولات پرور و ولات حزه کردابه اف قنال ام قبول وقت بالتاني ام چی قبول دکن رخنا ام قبول دکن چه رخنا دجی ده قدر زانا او قلما او پینوسا دسته نرشش صوره عزیز بیم الله ولا رشش امیر رخنه وانی بکن قدر زانا تو زود آخفه قدر زانا yani آنجی پارتیا کارکری کردستان دورد شاشه دورد راسته قدپه دورد شاه امی وانا بکن لی سروک مسعود جنابه مسعود برزانی مرم سخیف بکن خبر بده گوتنه نخوش بیجه او نه اخلاقی سروک جلال او نه اخلاقیه اگر وان کسی که او نیتا وان بوه نیتتن به قنالی امی جوان سپاسی بکن بران نه چیتره ام دلی هفدو نیشن احتیاجا وی قنالی از وقت قدر زانات بیجم و حواله سر ناوی حواله خوشید بیجم وقت ریناس و کسی که دوی برنامه ده پروگراما چیتکن حوجایا وی قنالی هلاش هلا آبوری ده صفر حتی خلق ششمه کریا
van kanalat din باور بکن به 2 سال از 2 سال dedim. Yani ببخشین از لیبنا خوش خواست. Yani تو احتیاجا ما و وی قنالی و چی کشفتونه بتن انتخابن خدمت بکن اما خدمتك راست و درست نگ ام هر دو رزیل و رسوا بکن نه اگر از اینکه رخنه دکم باور بکه از گلک از فکر مازی گوت نخود بشه مثلا او کسل مردین اجازت به چیه که کی منو زخوا از مسلمان باب من 1907 دما مالبات از قولاند از هرم از چون سوکه لسکندرو از چون سوکه ارگانیزاتور که ام گریدایی بوده بود اگه kimlika nasnama hünermendiydi dame. Yani mesela misema lur ev dersag merev denk çava bir terbiye dike merev denk çava depo dike dizike xwede ziyad bezin şan dersi. Misas az bu alimi misas. Le denk tu mecburi şan dersi bine. Eğer tu xwazı bir hünermend. Nahaz gelek hünermend bine bira bebexşinin. Bi taybeti hünermende jin. Kurda az ricaz wedik. هم بقدر خودک دنگه و چقدر خوش ببرا خوش بید هون دنگه خلاص نکن هون دوری ملودیه نه هون کت ناسترانه و اس شرد بزن اس هنیا اوس دم اس دم دابرقه یا دم نابه و زمان موزیکسیه نابه اس bir es ver ala bir es ver dum gigo dum tu çakit kave strani وانی دم یا خو پرورده بکن یا جی درنه که وان دعوت مواد خالبان نکن هون چند کلتورا کردی رزیل کن از گله کان استکم یعنی belki dile واجی نه نابه و نابزم اوج خود زانه ای بوشم و دوباره چی بیشم بلا زوران که هر درن اوزانن davet, hünermend, ketiri peşmir ki az çoğu davet edici nar çağırdı. Vakt tişkin mezindik vakt خودکن وقت های در قصر به 40,000 50,000 20,000 10,000 خلقاتی قصر وان دعوت ورد بینم ای بیشتر لجامع کسی درن دعوت متربن اجور بیش اجور بیش اجر راست فکری بیش دی سازی tamam serçava le bir çanda kültür kuş be çanda kültüre به هزار ما جانگوری دانه خوشی بکاربین انال دیجی سترانی وامه انال دیجی هنری وامه انال دیجی دنگی و موزیکا وامه بالتالي خو پرورده بکن نه او مثلا ما تراه الميكروفون و نظام خود بیعار بکو خو بهجین او هنر راست هنر شو دبه لی نه مثلا تو خو بک کوچک تشکیدنه تدی هنگ لهلا اگه مگه نجنن میرن خودکن وگجنه و کوچکتیت کن زلامن اما کوچکن جوان بیزین کوچک نه حاجت کوچکتیه که تو کار شو بکن دستران تا خمگین بته خو خمگین بکن اگر تو بکاره به حسرت چاوی خوب بارینه او درامایه اگر سترانات تا یک سفر کنزا چاوی دیجی خود تو کار خوب بهجینه لی خو نک کوچک او یک لهلا آمده و سرحد پر بکارتینن چیه؟ آف نورمال آف اون هنرمند دنیا نورمال آف من آوا چاوا کرد من آف و خوار تو نکاره بیم از بخون رحمتی بیتو جان سوده با اما تنجا مگو بیتو جان تو سترانه خود به تاساس بی آوا زلال متگو بخود تدگو حلال بیتو جان آب نای خوارن و اف چندو کلترا کردی مالاوی خرا کرد کرو ال جمع دبو کرد بیزه دبو که جمعش چی دبو ال لأدبیات کردی دینرم چه کمیش دبو که لیلا کرده می قونیا آجی کرده می مراشی پازشگه آجی بیجن حیان هات گوتن هین آجی بیجن kapı kapamış ki misal navad geldi pırte nas keren kapı kapamış ki
ev jî devoke. Wadek ev devoke. Ez jî strana xwe bêjim, di strana xwe bêjim. Lêlê gulê kapı kapanmış ki. Ne rastı? Stran tişkidin, stran bölgeselin. Haramselin. Yani çabi. Eğer ne denk bêjime hatta na ev çandu kurturnan yana bir zbolame rojname van bu denk bêj. Zamanı ki xweş, zamanı ki akademi, zamanı ki Ahmedê Xanê war nivîsandiye. Ez devakê bêjim. Siktir kiriya devaka cehennemata devakata kiriye. Tu nikarî ji avêr bêzê bixwim û tu nikarî ji cixarê jî bêzê vexwim. Binêr. Heger te cixare tu nikar bê dika were em cixarakê vexwin. Hînê nava Kurdistanê de gelek bikartînin. Ji ber nezantiya wan e. Cixare nayê vexwarin. Cixare tê kişandin. Babû kalê me dibêje hevalo ka hala qanûnkê bîn were em qanûnê bikişînin. Ne gotî were em qanûnkê vexwin. Edebiyat tişkî gelek girîng e. Gerek divê meselede em xwe perwerde bikin. Ez ê avikê bixwim. Rezîltî. Rezîltiya pêş pere. Gelek bikartînin ha. Ez aşiqê te me. Aşık jî tune ya. Di stranê de aşık tune, di Kurdî de aşık tune. Aşık bi Tirkiye. Carcana zanyarê Kurda aşûq bikaranîne ew jî ne lugata Kurdî ye. Aşûq. Lê vana rast û rast qaşo dibe zûnebem dibe aşiqê te me lê de siktir bibe ya. Wan mala Kurdî xera kir. Neyse. Ez hatim dawiya bername xwe mala we hezar cariya we ji bîr nekin. Ev reklam serma wê klîbê min par klîbê derdê hemû girar e. Wî klîbî par vekin ji kerema xwe re mala we hezar cariya we yek îro hemka nivîsandî gotî me Moseddereqê pirsik çêbû bû pirskirêkek çêbû a hunermend anûzan çawa. Ez dexlê namûsa wan ji min re hunermenda min hermenda pêşniyar nekin. Ez qala wan nakim. Ez şaşîtiya wan bibînim ji xwe ez bi xwe dibêjim. Ne hewcê hûn ji min bêjin û ez bawer dikim mafê min jî tunek ez wan rexne jî bikim. Gel dizane. Dadgeha herî mezin dadgeh yani mahkeme, adalet, dat a herî mezin gel ne tawa Kurd e. Garib min jî suçdar bikim wan jî ew îşê xwe zanin. Ji ber wê yekê ez spasiyê we dikim ku heya nihal min temaşe kir. Heger bêrêstî min li hember we jî çêbû ez ê bidarim hûnê min efû bikin û şeva we bibî xweş heta sibê êvarî bimîn di xêr û xweşiyê de û li xwe baş mixatebin. Lê klîp rica min ji we klîp par bikin û ji dost û hevalê xwe jî re klîp bişînin ji kerema xwe re. Evin darım düş kestime yaradan altı zalim disajite behevime yaradan altı zalim disajite behevime